kunomuntu laba bonhlanzi useke waziphupha uyiNazaretha usekwaziphupha efake ijazi laseZiyoni elisho okuthile kodwa yena unomNazaretha uyiNazaretha lo muntu lo babunhlanzi ubanje ukuthi nje uyiNazaretha mina ngiyiNazaretha mina ngiyiNazaretha uma usunoshembe usunokuphelela phiki lapha kuyikona kodwa lo muntu lo babunhlanzi impilo yakhe inzima usaba nje ukuthunga lo mNazaretha waseZiyoni ngoba uthi yena unomNazaretha angithi manje njengoba sichaza kona ukuthi sithunyiwe imndeni le jazi lifuna laseZiyoni lifuna ugogo wakho noma ukhokho wakho noma umalume wakho uthile noma uanti wakho wayade eSayoni lithunge kodwa ulisebenzisele endlini uthandaza ngale endlini kodwa moya esontweni usuya kaShembe ugqoka umNazaretha wakho lithunga ijazi babikela abantu bakinali ijazi eninkhomselona kodwa niyazi ukuthi mina ngiyiNazaretha lithunga ngoba egcineni nibona baphethe impilo yakho uma wena ufuna ukuyilawula abantu abaningi manje baze bashaywe na-stroke bamba ngama-wheelchair ngoba abafuni lalela abantu abangasekho umuntu ufuna ukuthi kube ngathi wena mbanjwa njengoba ephila la uphila ngendlela yakhe noma uyena okwazi ukuziphatha noma lomsebenzi awusebenza noma nemoto noma yini anayo eyakhe lalela abantu abangasekho manje mebesho njalo thunga ijazi ulisebenzise endlini ukhuleke ngalo ukhohla abanye abantu abasemagcina abanenkinga zabo bazothina amaNazaretha wafika wedwa enkolweni uhamba wedwa uma bekukhomba bethi thunga ijazi yaseZiyoni thunge uthandaza ngale endlini ugqoka umNazaretha uhambe esontweni mabuye bethi sisebenzise ngalondlela bayazi bona bashiswa yini uyayibona ngoba bona baphethe impilo yakho mhlambe Bhubesi laphana kukhona abantu abamaZayoni Bhubesi ngempela abamaZayoni nje nenkungu ikhona emehlweni omunye mhlambe useke wawuthola umbiko ukuthi kufanele ahambe ayekonikela kwaShembe kodwa akafuni njenganomuntu nawe ohamba indlela yaseZiyoni ungamkhuthaza uthini lo muntu ngoba njengoba sila siyakhana sonke sabantu sonke siyadingana umuntu okhole eZiyoni abantu bakuba bamholele khona eZiyoni umuntu okwaShembe abantu bakuba bamholele khona kwaShembe konje mina ngangasonto kodwa amakhehla ngithatha ngifaka kwaShembe isonto mina ngangalifuni kwalona leli la kaShembe ngangalifuni kodwa ngesizathu sokuthi uma uyokhonza ukhonzela abantu abangasekho ingakho namhlanje nami ngike enkolweni kaShembe ngikhonzela amakhehla mhlawumbe lo muntu uBhubesi ongakacaciseleki ungathini kuyena engakusho mina ukuthi inkinga la iqala khona khehla lami iqala la ekutheni ngithi mina ngiyiSayoni uyayibona yabo umuke waqala wathi mina ngiyiSayoni usuvalile lapha ngiyiNazaretha mina ngiyiNazaretha usuyivalelele ke ekopini manje uyayizwa lonto leyo amehla akho ngayasakwazi ukubona asabalale kwezinye indawo singabantwana bethongo noma singabantwana bamkhulu womkhulu uphelile lapho ngoba kuthiwa one walks with 1,000 njengoba uwedwa nje uhamba nabantu abaningi abahlukahlukile ngenze ukuthi unabantu abawu30 ababekhonza eZiyoni abawu100 ababekhonza kwaShembe abawu50 ababekhonza eSt John's abanye eWeseli abanye eMaromeni bonke labantu ngokuhamba kwesikhathi bazohamba bayiveze kuwe and bonke labantu banendima abayidlalayo empilweni yakho uyayizwa lonto leyo so uma kufika lo waseZiyoni mhlawumbe uyibiza ngeNazaretha noma uyiNazaretha kufika lo seZiyoni ekunika ijazi elithize bese thi lithungise leli jazi uma ukhuleka bese uyalisebenzisa kusuke kukhona le connection afuna ukuyakha phakathi kwakho naye uyayizwa lonto leyo connection esikhathini esiningi isuke izosiza wena ngoba lo muntu usuke efuna indlela ethize ukuthi asondelane nawe asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha basosile bathu sokhuluso kokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi